eye ankura adwumadi a okodi ekope de bɔ no bra enti obi se me de Yesu Kristo edi machi abobra obi se me de wakɔhyɛ apepe konfo ase obi se me de wakɔgya asuota no ana obi se de wakɔhyɛ de be free mercy mu enti free mercy eka tumi a o wiase ho a edi ankura de ban achi enti se wo ma be no kɔhyɛ free mercy mu na papa fa no kɔhyɛ free mercy ma eni susu aso obi ama papa ma me nko ana principles odi so ba o failure or consequences free mercy with me de chire am oyeye obra obeko ye bebo ho bai ba enkwaje de onka ho da chi be Kristo Yesu ko sisi amaye no onka ho bi ba o free mercy ni ura na ye de be o grandmaster ho to wo ono ko grandmaster ho so me ko free mercy ni di o man panyini e okuro bi so ana se Ghana so a enya sunsuan so wa ankra so be enya sunsuan so okuro so wo free mercy ni enti se o tusu ministers a onya oni die man ye den ye tusu science na mo ka to ba omia so senye no kra senye no kra maka to ho no ani patashi bia awa abato yeto yimu abato ani ahinsi eyesunsun sem the way the spirituality I high no I lead no honor ni enti bo chem say ye nya ndi sini a ana ndi sin pay for or freemason man bebre ho na say ko ye sacrifice bia before anya ntuma anye omu nyina popo eye NPP for yes say afiwe die ye de opani we ne baba afeduro na eden na adane ne de panyi fofo na eden aba enti e ba sare so ko hyase ye bo mpaya ba ko mbo anse na gufo e ba benya no omko omo premise na omko to omo aba no alanche chematin ankasa Philipem kase wa jam ama gufo ado onfa next batch ba onso be eden e beba susu wiase ya twirato wadi ne krabo afode ya mapati ne mpa wo be obobi the baby oyebi to them said next batch beba am on dey came to the swab mpo kebe kuru nesi wo eti ya kuru nesi wo no sa sacrifice no a ono sacrifice yi ono ne do dem time pipi achi sa sacrifice o ma anye o ma reject sacrifice no amom adi sikachi afa ya kasa ya president Mahmoud Baumia ai da ba besi everything man ba sa no nti de meka kira pipi say eye alankasha ni ni okay on person munya the next 4 years ah on the man nyi is friend player de on here e wo ho to on ko para chaw on para chaw yie no no mususu mba yie na papa de free ko bom de che na o sa back to the MPP a on benya amo on para chaw de chempo na ko mo wo de a che no am back to MPP mpa on benya Mwakwaba edibatu maji isu mesro se enene de dikan woni mi edihia subscribe my page na femi adoman sano upload bia to mo a onsa ebetimi akabusu ene de spiritual program na ye de bro no ntimi saka prophet El Raja e wo menche ha me no eba bididi nkomo e de afa sunsun munsam ene ne ekoso ntimi nsem me no busu aka me ho ne ma prophet akwaba ye na mami Prophet me bia bokode nyame ado Kristo adarona be de nyame ase yen hye yen komo na sese waye difu pani na yesunsum ni pedie ye misa se enka na nka ka freemason na nka eyade bia wo achichi ye pa nanso na se ase freemason no ya agehini wo man Ghana mu papa otiti freemason ho sensem na sen na wo nifa papa e ka se freemason na ana ma me ka se freemason na enya ade hu bia timi ne do fa ho hwe me enne ye besua de kakra afa freemason ho freemason ayade hu ama ye fi se ewiase ne Ghana ye di movie ye ye hwe enti ama freemason ayade kuntan hu bi di amaye ba freemason ye tumidi a eka etumi ahodo a edi ni pa achime ni pa bobra ho eye freemason eka tumidi a edi ni pa achime ni pa bobra mabra no di yie ho enti freemason anga sa ye ka no eye ankura adwumadi a okodi ekope de bɔ no bra enti obi se me de Yesu Kristo edi machi abobra obi se me de wakɔhyɛ apepe konfo ase obi se me de wakɔgya asuota no ana obi se de wakɔhyɛ de be free mercy mu enti free mercy eka tumi a o wiase ho a edi ankura de ban achi enti se wo ma de wakɔhyɛ free mercy mu na papa fa no kɔhyɛ free mercy ma eni susu aso obi ama papa ma me nko ana principles odi so ba o failure or consequences and na free mercy nko na failure or consequences o sum nyame na failure or consequences
Udi Christo na failure or consequences. Sana dia pepe comforti and abosumachi. No failure or consequences. But the biano ye tagi Freemason as a demonic idea. Okay. Therefore, yen sheni say wo kanoka say we to media bi obidi ne ho kwa koja na edi na chima ode abobra. Say ye hwe a Christo for yesumi a yesumi ya. Ye hwe Christo sum no ene Freemason sum na e kame say ensunsunu ye dem ti ye Christo for ne nim ne say so bi petumi bi na ode abobra. Bible class say ko bi ne nyansa wo misa me awurade nte besi de na besen nyame ho say wo kwa ko pe Freemason tumi bi de wachi abobra enye tumi efi awurade. Already shroud. The Edikan, Cassin Fred Radiana, mistake. Oh, Yankupon the boy, we are saying anybody to do in now. Oh, Yankupon the boy, we are saying, I don't know what you're doing now. But so you are doing now, fine. Yin headache, a fatai. Okay. Yep, oh, we some Freemason much money. A therefore means support by you, Siandi. Nina said, all in there chooses obey Freemason. Freemason with the children, oh, ye, or about Queen, by and quite yet your own count. Every say upon for Jamasun himself, upon for a German quachi, upon the Jamasun himself. A told her to see the Christo, yes, we had say. Obey you, yes, and yes, all meaning I had a better yet. Maybe the American paper, yes, Christo, Tim may come for Freemason, Moby. But Pascal, everybody, yes, only a big Johnny Freemason, I'm on your own, and I saw the corner of your baby. Obi a Freemason, your own kudipa. But on that day, the crowd and the home, mamma, 2 million, someone hobby. The 2 minute firing on firing. And TV devil 2 for second Johnny Freemason. Never was a big Johnny Freemason. And the idea who chess a benign impartation, my any Freemason him. Only now impartation. And now, Sabi, as you saw someone in his papa. If you say Johnny Freemason, that's maybe a Christian could say some man on Kahubi, Bow or Freemason rather than or Grandmaster to a war or Grandmaster. The Yes Christos in channel, also yes Christo de Bay. Oh, okay. Say you say you were heaven and I were hell. Bible say Christo jiba kwa no agi ne fie nyina. E na ahonhom susu na edi wiase so me yete say Freemason no eye tumidi ye bi obi kwa akopede abo ne ho ban. Enti sa na obi bisa say ene ye were heaven were hell na eye ahonhom so na ebo nipa ho ban no. Sa Freemason no se mimi ye Christo ni na se Christo jimia. Wagye me agi ne fie enti me ma mikunu wo mo eka me ho nyina wagye wo mu eti so bi so ne ho kodom Freemason na Freemason ni fa ni pakoro no mu a onfa wo no ne fie nyina no mu ye ma me nyame nhyira twira kronkron no me ewura me asem be ye de obi ka se Bible ka se wo gye obi no wagye ne fie fo nyina ma me ti sia outwe Kristo Yesu na nim no wo yo Kristo ni wo yo Kristo ko asore ben ma mo ko asore ben ko praise be ko praise be wonne wo ma nyina aro mo ko praise be obi se wo wo ba no Ubesha said about praise be sorry, sir, to money in our be say praise be ya sorry ya for papa. Okay, so be a trakrana on Tiasiada. And to so be Freemason in a dress and let us say, so what about watching the fear for Nana? Or go Freemason, also but the men never Freemason. So no, your baby woman say Freemason bedding above one. By a extended family. And the family that you are building, family now one cast wedding. Oh, what it's one. If you said there was a child of family, you know, why you're to another child is a for half 5 is our pressure. We need decision. And your parents in a change decision on fa. It will be a commonia 1,000 as if we income for. Or be a Roman as if we need a Roman for. Or be a Baptist as if we need a Baptist for. And not to a conclusion at Tiasi. By a woman at the top of the week. I'm a better in our but I don't Johnny Freemason. On not a 4 and a Freemason for. But I know only near 4 and or my memo and a Freemason. It's not just embassy at TSS. So I did about the fear for you, and that means so Boson Sumu. Let's say, O Jaboson Basum Christa, or the church and I say, me back them your bosom, I'm warming, them the rich, I'm warming, into the same cinema, and as if when you know a pecky Christo, and the Christo can was him. Okay. Papa Fe, yen share, ye, Mammy could be Sani ye. Na sense obehwa ye politics aye kamia ye says a Freemason sem no rewre mu yie pa enka na se nem kan na ka ye ka ye ade e wachi ko si se ye man pani da John na Jekunkufo beyi nanim ka ase ono no o join ni bi afi ase na afi Ghana fo hu se na se bibi se wo ho ne ade
ye beto aba no ba omia ye obi ana wo gina se ento no so ba man me bampani ye hu se wo kokufo enu nti na dodo na ka se ase wo mo person mo twe ne ko Freemason nti se Ghana fo eto aba na de ma ba omia ye Freemason fo na eba bedi Ghana so se ne wo kan se enya sunsu aso wo bia so no esi den na sasa na te de a ankobi ko e mampani na so Freemason mu a ye be ka se benya sunsu aso wo man Ghana so ma me da ase so mo ko Freemason ni na obedi o mampanyini e okuro bi so anase Ghana so a enya sunsu aso wa ankra so be enya sunsu aso okuro ni so yo ankra dwumadi ni okuro ni dwumadi die je be enya sunsu aso okuro ni so ana o man no so se wo Freemason ni enti se o tusu ministers a onya oni die man yeden ye tusu nti asante fo ka se be se kokofu bobo uni ni ma yeden ye pass ma enti ya pass ma ni Freemason fo ade mo be ye be favor mo be yeden o mo be ye but ankura me say enya invitation be o so say spirituality is a life and we don't build it with one day. It's a spiritual journey. It is a what build you any year. Our Yamisumu, oh Christo Baima, or be a Freemason in us or yadi spiritual realms. Oh no, we are full protection. We are full protect. It's any here from now. But our economy, our lifestyle, you feel me if you come here, you may just use us. Baby, it's a mama, I want to I'm a one now, one yet Freemason. Yena Yafa Christo no. Every time I watch about some spiritual life not building here. Christo say this day on wedding onimnema. It's a obey she say yes. It's a utiria na mosa. That's a spiritual life for any day no home betro pa. Odifo wo se ya ankra bra bone de enya sunsuaso bia wo so se obi ye mampani no san join Freemason na nemom economy no ena betimi nya sunsuaso wo so penifo se asomofre dwa na kraman no nya dabre enti enkosi se asomofre ne njoye no wo kraman ne nya dabre ye enti se ankra no ye nyina na ekabo be ye o man no enti se nya sunsuaso wo man no so de ase ne emu nipa no mafo mu no mu papa emu nipa omunim Kristo emu nipa omunim Kristo e say e say wiase asa no ma we ni kabo ma ne ye wiase wodi ni Freemason free wiase ta o mo kwatra hen eto ma o kwan sa o mo ne de e fa no mum enti ye mpay fo no bi eni nipa ne bi amma mo kwa ma Freemason no ma ko wuro ma wie o ye den ya wodi mi to Freemason free wiase okay ye tumidia e ka ho ma wiase kabo e be wiase o say say emfiti ase na atase sakasaka ne de be ehunu enti sa ehunu no ana ma be han e be han that is ehunu ko pe be ye den etey enti sa tumidia no de ho mimi ti fam tumidia den anko say tumidia no ma be de siri kwan awo me ba ho awo me ho enti sa wo ma ho kwan na say ko say tumidia no dia you are free wo ramu so a eno so you are free ba onye free sa enti na Ghana fo ejina so say Dr. Muhammadu Bawumia bia na wo join Freemasons me enso aba ma no in a way no enye sunsuaso ma yeto aba ne wie no Dr. Muhammadu Bawumia enti ne animu nkunim wo be ka say Ghana fo take his decision no wo mo ye mfom so ana sam na mo ka to Bawumia so say no kra say no kra mo ka to ho no asem be da Ghana no eni impartation bia awa abato yeto yimu abato eni ahinsi sunsunsem the way government spirituality I high no leading on our way if say abrabore bona no ansa na re achi it is MPP aban akoda amandisi aban asiri pe enya abana enya okotism nti anase Freemason semti ene mo munu so abano enti be chem say NDC ye nya NDC ni a ana NDC pay for or you can say Freemason man bebre o okay bebre o na just by say ye kufo e say obi e role model and obi e mentor na say obeda bibi edi a na ama nipa nyina edinachi ana nipa nyina elusiri mu gidie ba ye onipa bu a omuso wa NDC mo muso ye mpayifo ye kukudama ma me e kosunsu wiase a ebi ye center ankasa ono nyori Freemason ba ono magudi de ma ono ankasa fetu midie no enti enu nyansu so bani bia wa luso yemu na mo MPP fo esunsum sem eye mre etire wulusu abano ala se Freemason sensam no de no amba mukra David papa mimi sasa udi nyamidi papa mi nyamidi ni ente mi bisasa ne se dodo na atage se wo ye sunsum sore sofo won se ase sunsum sore sofo ne de mo ntai ni Yesu Kristo ni nisa enu nti se obi te se wo se ne ye tage wo so Yesu sunsum sore sofo na se wo ka se wudi nyamidi a kire mu kakra okay mama be da so bi se sa asemi papa mama obi agi nyamidi
ebo Freemason ni nyamedi ba Kristo Yesu obi anyene ni obi a nyamedi obi a nim se yewo tumi bi a efe ni nyame a obo universe obi a nyene di ba ye nyago Yesu Kristo no obi a nyene ni na the one Yesu Kristo ni no kuta Bible no me se hu wonim de oye obi a wonyi Yesu Kristo ni na wo kura Bible no wo se ne se wonim ne wo ye me se hu wonim de oye den tina baka se wonim ne wo ye fi se ne ono nyi Kristo no Nyankopɔn di enti so no so ka se wo so a wo di Kristo di no so wonim ne wo ye maame me se ne pe se Nyankopɔn ono ani Kristo Yesu enti se okuta twenkonkron na sa wo so wonyi Yesu Kristo ni a it's better for you to drop all your items or drop us of the that was required from na po baby tra now me tia say we are spiritualist but on your pastor and for the name bishop onto ho and for the name apostle onto ho and for the name pastor onto ho and make just wonyi Yesu Kristo ni if you say asofo the apostles na nya en nya for Kristo Yesu ho on better tia suafo on better apostles the 12 apostles if he Kristo Yesu de bae it's also asofo we are bishop we are apostle na that's wonyi Yesu Kristo ni dia jai na for spiritualist if you say you're a priest and no priest of God you are different you are conscious it is a odifo hye nkoma or come three of say the okomisheni or come odifo bi a wo hye nkom no it we your konfo okonsheni or come but yenim say akom no de nka kinkre ni anka ye to powder gom so ba na difo na hye nkom de ye to powder gom so ma na aka so ye konfo a wo it be say ye nyina ye akonfo ye kom ba okom ma hwan okay ye nyina ye akonfo ye kom ba obi a do ede okomma no ai the taxi ni trotro nam krum bebrebe obi a ye adwuma ba obi a o na ye adwuma ma no enti de na migusu ara me ka no de mbese enipa ti ase ne se Freemason asara ya kan ai be wie se wa na ji Kristo Yesu di eni kwa susu so ni de ka ji Yesu Kristo di no asofo ni nyina bebre na antino maase Yesu nyame ni nyina bebre na antino maase efi se me can permanent party as say yes Christo onye Nyankopon ana onye Nyankopon dia edi Christo som de nya free hin esi Christo som Christianity enti Christo ne yes som we are worshiping the Christ enti Christ ne ye Nyankopon ma dia ja Christo som odifo anya say asemi ne wo banta but me pese ye tiefo ne tiase ye hwe asofo no mu a edi Christo na chi na yɛmfa ne sɛ charismatic pastors no ɛne orthodox pastors na mumma ho siesie no mu de ne yɛsoronko ɛno tena yɛ ka sɛ mumu no yɛ sunsun sɔre sɔfoɔ ɛna we mu no de wo mu gi Kristo difo sɛ sɛne wayɛ utiri hu ɛyɛ soronko fi sɛne saa asɔfo no bi so ayɛ umutiri hu asa mummu ho siesie no ehu ɛkyɛn wo mu de no intese de na mu nyina mu gi Kristo ni di na ma ho siesie ne danso awari Nyankopɔn nhyira wo amen ye rete sɛ ne ha ho siesie a enkenya no na enkenya nuamo ka ne sɛ orthodox and pentecostal fo yɛ no ye ka so fa ho siesie a enya no na pentecostals and orthodox for ye de eye no awu siesie a sɛ osofo usiesie ho no ma me no na mafa me hu e ka so sunsun sale a Kristo Yesu na sunsun na nkasa Kristo Yesu no ona ye sunsun na nkasa e bi sɛ oba de dwuma de ba bi sunsun sɛ oji buo be firi obi ho eje ka sɛ empathize firi obi ho eye ne dodo bebrebe instantly Ezuzu be the cherry, what is the so go from? What fa for ni? Ubi akon suru ko horo, wodi bete. En kwata fo ba ne ho. Kwata ne nsa ase yo. E ba ma kudu. Wasamu yare. O ka kire di fo ne se, ko ka kire abranter ba hene no yare no. A odi ese nim se onko da river de Jordan en pre ba ko say 7 times. Ansa no ho yare atoro. Enti ye ka sunsun sama enke Nyankopɔn di na chi no on na sunsun na nkasa on na sunsun sam obi a ofa pan no no ofa wine was onu mmoja e di me honam enye sunsun sam wa ma pan no anu wa ma de be wine wa se wa no mi mmoja ni me nipa dua yi bia o so hin de no nya dai on kan e tu be ka say o de onye sunsun so ni na mo yo Kristo ni dia you are telling lies you don't know what you are saying asori bi sunsun so le asoli bia isu so sole if the Kristo Yesu ya so no hohom ene de bay no kwale mu it is why so so na so na so no kwale man ti no kwale mu de Yesu ni okay ni mi na be hia e ma na Kristo so tu so so sem firi wa untimi so Kristo
eti me pese mbusa me ni Orthodox and Pentecostal pastors o Kristo Yesu da o na da so gidi so o na ni obi so bi say won so wahu ne de me dem mo abofo me hu Yesu da me ti me hu Yesu me ho tire te sen me ni abofo ne nam me hu enti so wa se abofo ma isa mun kwai we yensem abe na yede ewinti abo enti no ni susum se me ni bofo se mu ni a wa na edi wani wa abrabo ni abrabo na wo bo wa na edi wani wa na de woko o se wo de ne do bakro ne ma yen wa fa abofo ama yen ni do bakro de ma yen no o de be sacrifice na okoye esa akori nyankopon mu wo kasa no kasa yim no kan se abato no sunsum sem ka ho enu nti se NPP fo no na ejeja omhoma NDC fo no sunsum omu hiride kan mkonya aye na obi be bisa se wo ye de na hu se NDC fo no sunsum omu na mu di kan de na wo di hu ye kwan be na afa so hu ye nyankopon wo nshirawo mami mi sunsum nipa sunsum na me bobra sunsum de dwumadi said your man who pie ko kantamanto a na nipa e di dwumadi ko kantamanto ni momu nyina obo ko nkasa na hoda be ka tira say bia ye pe bia pillars bia to house e bro kantamanto mi obi wo ho ba ko ho ro ankasa na ho wanchia no eti susu wi ase no ye bompu ni mpu ye hie nipa ye hie ho ba obi obe hia ro ankasa na ho efije ni tina akọ ye so ko keje tia so ko topie water o ko so bi to ice cream an ko jina ice cream ra ko busa na sem ba be ice cream ra so ye dey what one side eto wi busa one side say one ice cream rider o be chance am e bu keje tia et mami mi hu Freemason fo mi hu okot fo mi hu samanfre fo mi hu abenfo mi hu abosomfo mi hu ahohomo mu aduam ente ho na de hu NDC fo no ho na me de hu mu nyina abrabom susu wi ase ye di susu wi nyina ye ko a ye hia ho a ye hu ye ho papa na wo ye den na NDC fo no so ye den papa me ba no ba ho ba edi me ma ho dwumadi sisi a to dwumadi sha me nsa o ko ba me na ye o wada ba me na ye je bia me kwadi dwumadi ba bia me kwache ba ade no na bia ho so de bia NDC ni bi so twem ho na PP ni bi twem ho na ho ni bi twem aha na de itero no se ye hwa abato na asofo de ahimu wo mu pa ne titiru ne nkomhya wo mu de gu fom ene asofo de akwankyere hodo nso kɔ fom yi pa enu nti se ye nya difo titiru mu gina NPP achi na wo ka ne se NDC fo ne hwidi kan wo sunsum na NPP asofo no sunsum na wo mu ye mmra na ma me nyami nhyira wo ye wa nkomhye ene wa disem ensem na asofo ne kan nyina nya disem ye nkomhye nkomhye ya abra mi meti hei me bofo edimachi enjo reja na magaze ma mi e kyan be kwa aburuchiri dwumadi o se reja yere so hwesa o be kwa aburuchiri ba nyankopon na aka ba di se ye nyankopon aka to ho se ma me kyan be kwa aburuchiri ene me hu aka kire me pew me ye de ma anya di o be kwa aburuchiri ba enkwomhye de odifo kasa utumi e ma dwumadi na yere abam eti enkwomhye nye by force embrem ba di se me by force o se bam ni mi enu nyina wo de asem ba ko ye example se wo hu me na aka chem se be kwa brochi eno ye wa na wo ka na wo bofo na hwe se e bi makom no so okay ena ne nyame so yi na didi a kirew na waka eno no bofo no eni hu twaka me na be na bam it sounds difference person o kire ye difference wo se ye be de hu se we ye difo na aka we ne nyame ne kan de difo ne kan no se difo ne kire se me nyame yi bibi kire me ana bofo da bibi kire abofo da bibi kire onye ne nyame di o bofo betuma da bibi a kirew na a kirew se ade we do ye de na bam se ne tie and what was the baby? I say, we bebem. I say, only opportunity or both for the Yamas Yamabano. Now Yamana bebem, but at this way, you walk on check. At this time, you walk on check. But in Comshe, ye what you ma. O therefore, a family in answer to us and Yamine Kai. Well, a family in answer the a quantity of form. Papa, mammy, I come any ambassador Chomodin. Bebe na nim do mo keka o ti beka just nyame na aka abra amam do ka nyame na ka bia amam bia say ye disem e no ye tro ni nsole ma hwe mu ye ma me de ka nyame na aka na sa mama ni nyame be no nyame onye tro nyakopon okay se be ka nyame na aka na mama nyame na afele nyame so fele ba me ka say ye nkomhye met medem makono ma mo ba isi no chem 30 million 1 billion o chem Range Rover me jira so asha wonkom se ma be di ye ehia oda umuda enso di abra bewu yes enu ye nim de ma na pusu nkom hye yeah visa me ya kasape adifo kasape osoro ne asase ya adwuma ye our wish is the angels command okay and this one je no wo fo no nya dia obetima wish ba okoya wetimi ye sisi ya ma wish se ma mi ah ma mi so do mpa so do mi mpa kukuro kunya iso a
unya beti kukura so aba ho de ntimi aba kukuru ene na ma adifo bi enkom hye yeden embem aselo kan ne bofo ho de ntimi nye papa yen hwe adifo ya ye ka wo ho asemi wo mu nya adifo keke wo mu ye adifo bi aga na ha wo mu wodin ye pa wo mu asem so entofom kwa ne titiru ene Reverend Owusu Bempa oba be hye nkom ne ntam ebo ne de fi se ono ne de no ene be ye topic se bibi atwam ne obibi ogina ene afi wensi hu bibi awokoye bibi okoye na ga na fo se wa switch camp eno ntine nkom hye no kwa ye control wa hwe trend ene ade wi akire no na ne ono kan se nyame fa ne so kire ne se NDC fo na ebedi enkunim no na eno na abam enti saa no wo be ka se Owusu Bempa wa hu ana ye ono anakọ no de hye nkom Owusu Bempa de kamane bem on the car amani bem o ka se NDC fo ne be fa afi ene wo mo fa nye ono kwa ne kan ye de ba ta se wono ne de ne fi se ne enim ne senko no ne nkomhye ne be ba e be ko de ma NPP na so ankwa afa wo ne komo na NDC ma me so bi ye difo a oni favoritism we difo a ye ni ade favor ye dom if say difo nyame no kasa Owusu Bempa ayo difo a prophet of God okay but onye priest of God or a prophet of God, or a priest of God. It's Yamini Kasa, or be catcher plenty, a deal for the Mwadi. A deal for be a Mwadi. By a priest of God, I want to tell you what is ready. If I me priest of me, a priest of God. Minimum Yamayan Suma, a bit me how I have me. Mikasa Power, me Wadi. But a deal for the Yamaka the 3 day. When you do a town cry, Yaman and Mikasa Yamaneka, or your hunting Janishi. Sani enkere no onim no de no ho atwere no nche se wo mu ade onim ne ode no ho atwere no se ohu nani mu aseda se sikani nim se sika woni fia obi de ade be pemle kam ko timpa pa nani so nim se enko ba bia to nim se woni nyame bia odi na chi nyame bi ne kasa timtiri ne de nti atam so adifo mu ade nyono nko adifo I'm talking about the prophets okay so bi na adifo ankasa ma mo odi no ko be di watem obegu oni mase talking about the prophets no enyo Owusu Bempa nko na be hye nkom Reverend Kusi Boateng so ba be hye nkom de ma NPP ono ne de no amam enti se ye rate Reverend Kusi Boateng ene ye papa Owusu Bempa wo be ka se ba ko ye fake ana ba ko sachen ba ko papa mam ye ni fake ene bi ka kire se eye nkom hye no hye enya di sem no nyaaye enti we na say eye nkom hye no hye no ono hye nkom no wie no ono hye se ne bofo na e ka no ho no e ba ne nkom hye na ba mu ana sa na oye na ne bofo so na ho nye den ena ambem ana bofo na ntime anye enti adifo ne ebe ka asem abonte a wo be hu se we ye nkomhye ne we ye adisem wo be ka se we ye adisem a me no challenge ba ye nkomhye na bia wo hye nkomhye MPP nya na se me ye NDC na so me hye nkomhye NDC nya den enya okay enti nkomhye na we ye ana me ye abofo ko struggle amane dia ye den abam ba adisem de beto wa bitimi no bia debate wo se nya me se dia me ni bibia ka ye hye yankomo na se de Freemason na e hye ase ye be san ba ho na me bisa we ntwam se ye hye emabunu na dodo na akon adosika pentem ne o manage hu so be kwa akwa join ne e Freemason no se wo de babunu bi kasa na so ka cho se o kwa akwa join ne Freemason na se asembe na be ka cho de me ka cha ne se o ton ne kra oni nkwa jema ne kra Freemason me ka si bia pen se wa join Freemason oni nkwa je wa join Freemason oni nkwa je to me dear, and tear na many pie Johnny Freemason. If you've been to Johnny Freemason, I was 70 Munkunuka. To be born even to Munkunuka, but my catcher, Obatana Sachi, Baby Abu, Unquajiti, we are Babuna Johnny Freemason. Nemo. Won someone I can't edify a D4 and come share ni about Tony Adi. Mammy Missa said, Obet yes, Sudia, say NDC victory o Munyayi. Sum sem because so and near maybe good form and a mom bidding kunimana. Mammy Susum some a course of over. Susum some course of papa. And easy. I want NDC after. I want this after. And your people Susum some course on a fan and farm. Nina is Susum some is it about the fan about the alpha. Mammy said you were the council name in I say squassy, no be a Jobino, Sarasum University. Okay. Susum, you say your protocols. Sana physical your protocols. Mamma is also for those. Eba ne say na me na maba wo so nim de nkomo. Obi nim di chen me. Enso me na adru mi so. Okay. Sana abrabode te osunsun wiase. Enti sunsun wiase no. Wa oba jire wo ho no. Akonkoden. Say obi jire no obo wa
when you 5,000 also go deeper was some talk into the meaning no they see obi to 5,000 was there be me that rent so me has single room them me dem compare the bed chamber and hall no go see him it will be that single room for be 5 years and now or there see about policy na ko to car for them some 70 and this was we lose your mama who say Ghana for nya the master accept ni bi o ma gini bi e to fa me kasa bi to be ha your mama go try back na not fie no 8 years no wa fa nya kasa o wa so dan kasa bebrebe o odi nya sunsun sem eti bi say o mama ba wonya what is mama be jira be kasa wonya da ana deb wa mpre ho eti e ma da bore ye hyew o twene mu se sunsun sem wa leader dada okay ahanti to be a king, to be a leader, also my spiritual life. To be a king, to be a leader, was all my spiritual life. No, a yekes, yes, and yekes, yeah, and then our kinship, and as a leader, you know, and home by the year, I'm a pabusia, ye ne prophet El Raja, and a education como, ye weapon in the BM near Bisane say, about to year call so 2024, ye manique, and NDC, Edimu in Kunimuno, MPP for Lucy, ya woman Lucy, and ye losing back and Chimu be brain, our more day by fair crowd near General Secretary Debatu Janice say, woman Susu say, Omulus no mulusu ye no akwako yesunsum sembi eno so ka ho bi na omulusu bi so kra je se eye dwane ahantan ye ba mpanifo na fa na omulusu ye ni nyina mu no ya ti ase se ye wo wiase na ye bo brede sunsum sem ka ho se sunsum sem ka ho de a ne ye hia sofo El Raja abusia kam ho ne yansan ko ne nche ne ebisa ne se abato eni sunsum sem sen na ti ye hwe mowra abato mu kakra na ye hwe se abato eni sunsum sem twaka ba ni wo abato sunsum sem check out without spirituality you can never be a king so some kan wa unti me yo hine so some kan wa unti me yo kandini nti say ye di jawa na ye den ye di asoawo de na ye di asoawo e power take as a power de betwe de be tumi so ye de be sunsum sem ne nse me bisa ne sa ne se ye nim se abato ye kwa akoto a abanyofo ne bontoa omo kom nsem de kire yen etoyasum ni esusu se ne omo kan ye pa na ye tie ni akwakoto aba ne de mom ti se oka che mi se sunsum sem wo mu a sunsum na ebetwumi afiri mi fie de mi akwakoto aba mi nim se abato no eye me right wo se me exercise ma mi sunsum ne bebo anso ma wonto aba sunsum na mo agina ballot box na mu woni bebo anso na to me pa ofro sunsum na e de abufu ba be hye wetiri se MPP na NDC ti be mu wawo enti se obi di obi ko kire obi se ogu obi awale a emfa sa ma na ba ko pe hono ma konto kwa na agu bo sa awale ne begu a unnecessary matter bi na agu awale no nti sunsum sam eba physical spirituality when it comes to physicality stupidity yes okay sunsum sam eba hono mani ayen kwasi asem ebi say Kristo Yesu wawu yes wawu ama da sanyina ogo wo fahin ene Calvary wawu ba yenyina yes di pano na lu enu communion wine wo di pano di Yesu Kristo honam onu mo communion wine na onu ni moja o de ba physical ayen kwasi asem enti sunsum sam eba hono mani a ayen kwasi asem enti ade a ebe be waja ba to no wa o ba dinu wa won ti asem bi before bebere no mo se kinti yan koto ba ru de enti amana koto sunsum sam sunsum ne chi no obi de me wa koto ne ba so nya krosi sama eba be krosi na fe ne nkofo wa se wa koto obi su kura ha no kwa koto papa ye hwe abeya ye tu ye ya enye NDC ni MPP nkwa ne gina ye dodo na ne gina biem se no mu ye makoma be 13 na ba ku fi ne ka 12 enti wo ka se ye sunsum sem no na kwa wie na ba ko afa no so wo mo maka no wo mo anye sunsum sem bia na ai fuchini ye ebiri da bi achi ena ye kwa America de obi timi kan e obi freche bere e be san ne ho okay ba e de ma de wa we pa so ba be defense ba do was ken do third no o de timi prayer den e go di first enti sunsuma nka se wo sa politician kwa fa so ti party no e ka ho bi o party na wo de ba abedi presidential no e kwa ba se fa so be o de sa party no NDC MPP e kwa fa so be o de no e de sa da party bit ma be lead so be se wo lead our Ghana ha it's better so be join MPP and NDC e yes adia also say reform the party for so wo kire se sunsum sem ne ma NPP edi enkugu a na wo pese wo kire Ghana for se
economy na Ghana for kyerɛ sɛ enye asɛe no enya sunsuaso bi a ɔba na ekoto ye no so ana maame ka economy asɛe a o ene nga afa kwa na economy ko mba ba ye din oh afi a change mu maba no enye economy na to aba o enka ye the situation na to aba enka ye to aba ma jejenya ene the situation na to aba enka president Kofo ebebu ma ni wie no ki anto aba ama atames e se satan na mamu na no makoyi pa. It's all about spirituality sunsum ma me so about sunsum nyina ama favor bia fa anto so aho do be bia no be ye enti woni NPP general secretary no ebe ya adwene se sunsum sam no hawo mo yie pa enya akwadwosam na wo mo yo mo peso mo beje mo fum so mo ye yatum no mo be ye adwuma ne yie no matimi asa ba biem ma me so sunsum anye ya unity kura ne ho e bi se sunsum no ye de misunderstanding etimi to baby ese no ma eti aso baba na karo ni baby o free no nim de wo ye de oka na se ko bo ye sacrifice bi NPP fo anye ntuma anye papa sacrifice NPP anya ntuma anye enti bi mu mayen wo se sunsum sem wo abato mu send it afi sacrifice be na nka wo se NPP fo ye a wo ma anja ntuma anye enti e de o mu ko bebe o de o makoi maame sacrifice na so mu tituma so ma anja ntuma anye no Omina kopo. Eye NPP for. Yes. Okay. Enyina kopo. Say afiwe die. Ye de opani we ne baba. Afeduro na ede na adane. Ne de opani fofo na ede aba. Enti e ba sare so ko hia se ye bom pa ya. Ba ko ba ko mbo. Wo pani bi o de ne ba. No ma fa na ba na e sunsum sacrifice bi a o ma anye nti na di o course ano. Ye hwe mpanifu agina ma NPP a ye hu Dr. Mahamadu Bawumia, ye hu Honorable Kennedy Japan, ye hu Alan Tremanten, ye omu doso do ba big 3 na be fa say omu ye omu di emudi ne be pie pa. Panimu ne ye wehi. If se Bawumia na wie no mu nyina kwato abande ama no. Enti obi a party nyina kwa benkro mayi ne die panimu be biem e na na ka so de ne ba. Di ntam se sunsum sem ne nie. Anse na ku fo e ba benya no. Omu ko omu premise na omu kwato omu aba no. Alan Tremanten ankasa Philip kaso wa jam. Ama Akufo-Addo onfa next batch ba onso be dey ebeba susu wiase ya twirato wode ne crop afode ya mapati ne mpa wo be obobi de baby oye bi to dem said next batch beba am on dey kian to so abampo ke be kuru nasi wo eti ya kuru nasi wo no sa sacrifice no a ono sacrifice yi ono ne do dem kan pipi achi ene eye Akufo-Addo achi no ye president Akufo-Addo achi no sacrifice o ma anye o ma reject sacrifice no amom adi sikachi afa ya nkasa ya president Mahamadu Bawumia ai da ba besi enti bisa se wo kasa unity no atwe ho ade ne besi odifo se ba ne sika nka Alan ne mna ne Alan Cash kyerese eja wo ne ho yie pa enti se wo kasa se ke sika sam de anka Alan wo bia nko betim de akonka Bawumia na emom ne wo ka se Alan sacrifice de ma ye mampani na do danko Akufo-Addo no se wo no enko na ebre bi so a wo no so akono ebi mo so kyerese Alan sa de na wo ye no anye ne ye fi se NPP akonya no enya hemfo akonya ye to so aba enti ade wonim se ye beto so aba na nka wo se opreji uti na wa ampra nya uti na wa wugya mu ne de enye obi na kumantwi maame o se meka se sunsun sem ene eko no monam ana omunye di dwuma di ebom omunye na bompa ye de ebom eti omunye na bompa ya penkunim eti eye Alan e baba Alan e dinu hu se da bi o ma basa ye de e ma de omunye na ye de achichirim e ma ne nkosana ma ne ye de enkohwie ngu eti sa de na obeje mu ntam na eru ne so de ya mo so ma de mata na chi eti de na eru ne so mu bayi na ma okay ti se mu yiri ma de a o so ba twere ho o twere ho no so nkra bata ye de o wana ho ebi se dada mo chichira pa nyina wa ye de o ka ho bi bebi mbompa bi o jira obi na obi to wa twere ho a o so mbompa ye bo na ye de e tia mo enti sa sacrifice o ma anye no e ha mo papa enti na Mahamadu Bawumia ba no o so mo de no magu fo bi yie pa obi mo ngbo ki yie and send the next 4 years o metima ba enti wusu se NPP lose o mu lose
alla na wo yi ni musunsun famu no eno ka ho bre mamu lusu ye o mu yiri mu ana ka ma chi o mu sunsun fam chi o mu o ma anya de o se ma na ka sika obi timi nya sika chi de din wie ba sa tabra na ye ka no na ye ba o me le sika no okay alankasa chi de din a o sika ba de wote ho no ase to mame me bo wa so be to ma no on et ho no to mame me bo o ba to ma na chen de onu didi na eba everything man ba sa no nti de me ka kira MPP say MPP ni eye alankasha ni ni okay on be so munya the next 4 years on de man nyi se fra be yare de o ne yere e wo ho to mun ko para chaw o mun para chaw yie no mun susu mba yie na papa de fra ko de che na o sa back to the MPP ya on benya amo on para chaw de chempo na ko mo de ya che no am back to MPP mpa on benya papa ye beba ho na yen hwe ye mampeni John Dramani Mahama se oba besi akonya ne so wo beba no enkom hwe bebre ne gu fom se ne di kan no the tissue we dey fan the vice president no ho ibi kura se obedi ebe kakra ye hu ne vice ni ade ibi so kura kire se we know we ni no obedi ye no eye asotwe bia na me epese ofa so de twe Ghana fo so esan ne free SHS MPP for the buy ya Ghana fo ansan to abana mo no we no eye asotwe a nyame de betwe Ghana fo so ye mampeni ba wa bai na mamu a wobobi wo hye animu a waye sunsum sofo wo hye ne eda n'animu a eyade a Ghana ye ho betoye obetimi ebu obetimi awie one ne vice ni na ewo bia mefoforo wo mana me ka no kra kira ewo bia afro bia okay ewo bia afro ne vice ene Mahama President Mahama current president ewo bia afro bia o munyina betwa awie no man so enya de say do mo ka no say ya de bakọ de sare awie say ya de tie ya fufuro bia ni ba bia ba fufuro bia ni de be ka ho na fufuro bia so ni ba bia so ba beti say ya ni di wi say ya le tinti say wote na ho kirewa wo be kirewa sa wo be wo sika so wo be nyesika sa enti usole yesi ye waka ye bi mefa ma ho na bibia si de tie ya ne tie yen hwe napo na napo is on the ticket of Bawumia na e Bawumia napo ticket and omuko no wani nkugu na po impact o de be ka Bawumia de ho susu se eboa NPP anasa amo MPP luso ni fi na po de me ka kire se me dika kire mu no omu susu se me dika luso dada e se kwa na po se be ka de jajapo se ye hwan yo ko me luso okay ene papa yenko ni sei nyame adoma 2028 Ghana e be san ato ababiem NPP for besan ko kan mu akwa pe flag bearer e de naba say edin a e pop up e Kennedy compre ko Japan ene Bawumia sankofo emi na se omudin no ejina so ye pa wo kasa no kire se NPP for sankonkopa Alan Chew na se empo wa bejo ni NPP na wo de cha bibi betimi asesa mom ebe so e kire se Alan no ase Ghana fo no enhye da ennim ni ye papa ase onye fit so obedi NPP enim to se empo NPP for kofa na ba omo wo ken wo ho omo wo Bawumia wo ho deda sankofo emienu ene Alan de no susu se ne we no mo nyo mo ko ken omo ko Bawumia ana de chincha cha so mo sankofo Alan meka ho mami na mi gusu America no na mi se ko pa Alan chewa de yanze na ko ma no be gi atum okay MPP e free de yanze ko ma no be gi atum MPP e free onya gi tuma se ko fa new flag bearer bakrampa MPP be we ne ya ko fa new flag bearer de ba se omo ansan fa Bawumia nko no mo se sacrifice e bi te se bra Ken de neba anaye bi kra okay yenyi Bawumia fo ne fa na promotion anan anaye sesa ne ko fa kwabna de Japan mra obi a PPD ne bebe a obetimi awi ndi ma NPP obetimi awi ne e de ma NPP ani a sunsum se bibia betimi akoye de ma NPP sunsum se bibia be koye kama bia nchi obi a ade ma sunsum se efodie bam e ya ade a obeya e be return back to you and friends kama inti kama nya chiwa enfa ne bia wa ben mama enfa ne aduro wadi ko fo be yira atoro efese kama enfa ne aduro wadi ko fo be yira ere atoro enti susukuru na be susu na susu ma wa wonu sa ade no e ye onu na so ye di na wo chinchim ne sa achie wo be fa ne mpuase enti se ni nua ne timi ni chere se oh menya friend people mawie obi de achebe bia ha me atfro mini problem bia se Kennedy Japan bo be we ne Bawumia na ba be de obe we ne papa politics investment na manfo no ye no
obi wo ho onim se me kwakota mahamachi obewini owini na oba power anya me kakra de emome enti so bi tie wanum asem e de decide ma NPP flag bearership 2028 na se wo kire se apart from some bekwakopa alanche nyom de ne bebe bia no NPP betimi awini ti won fa ne sika nkohyem no de kohyem na se papa enwini a mame obewini if say sunsun se na meka enye nkom se na meka minu di nkom sunsun nkom na yedi ade NPP yo bewini ne se omompa eye de be alanka hyachew onya ti ase asa omna ni yi omna pa hyachew wi a ene flag bearer bebe bia no meka che Ghana ni se ye u pesa investment woman campera ye investment home you gain your money back ni enti na me stress ho ne se sofopani ogusu bempa eye sofo bia na wogina NPP achi yie pa edrumimi ye hu se ne NPP fo ene ne yeye enu nti papa ba bonten be ka se ekwan a NPP fo de na fasunti aba na wo mokoto no NPP be reporto osi su biem e ka se wo mo be wi bia omuhu bi da omkrombe dwen wo mo ntiase ampa ye so aba ne wieye no this is the first time a NPP arewe a omuhu bi da enti enye no krese ne orebe no su bempa kan no eye dua bi eno de abo NPP fo na benya wo mame odi fo de bufo kasa bia abofo nya adwumaye bidika kan se odi fo kasa bia osoro ene asase ye be adwumaye enti abofo a owu su bempa de ye adwuma no kasa de odu dia work ba no so ntrese na mamu lusu ye bibi e coincidence bibi ti eni bibi ti ye de ehia ba so wi ase na bibi awe dada ana onu so odima on so serema no enso ayi ne nsa obi baba wo skapa ode ebo aneba enso ne ba na brabo ne nkoyi obi baba so ni ska so ne ba na eba ayede amna koyi obi so baba wo ska ne ba na brabo akoyi ba nye ska na baba yede ewoli ntia ya akro ne ne yede eda woli ntia eti so wi ase na pipi fo na ni na hoyi enti say pipi fo wo chew pa bi pade a anka enye obi okra sunsun ne mo betimi da back home te say reverend usu bempa na ko so mkopa na chew ne mo manya alan no kana make say omkopa ala na chew omo a chew pa bi bade a enye sunsun ni pa bi a sunsun ni pa de odi ni nya asem ade na nya odi ni sunsun na nya asem de a na wa asem sene in a way ne so mo ne sene wo kan yo no ne sunsun na nya de ono na nya ba bia abo ne jana ne ba gina ho it is a revenue usu bempa na NPP fo ne nya asem de a automatically mo ne sunsun ne na nya mame de me ma ho sunsun na meka ba meka je say enya ma so ne sunsun ni pa nya asem NPP fo ne wa asem de a is better so ko pa na chew okay if say me so we ade me tia me ade me ya mo ne wagu ase bia na me yeden meye enti ba de me ma ho sisi ane say sunsun wi ase de so mbe so mo din kunim de a on pass papa bi yede enka chalan cash no me nani ni yi ba so mo ni sunsun ni pa bi se osu bampa nya asem de a it better some kwa kwa chew if say so ni sunsun ni pa nya asem a wo da wada ye ne sunsun madwuma ye to ko tia bribe ni apa chew se ye sere we no se wonya enso ye sere wonya ye ni magu ase etu de chiwe ne jara maye obe jara maye de pebe ye no enti sesa no se yemfa na se bia NPP fo ne owusu bempa nya aye na owusu bempa kuti o ma obi ka se se na o ka se jane ma ye so obi jane ma wo a wo yesunsun ni pe ya enyema be na retim dia ya ma ni pa connect ya o ma mi obi di me bone no jara ma me ya ma me Kristo amedan nti kuti me ko to akone ba de ye be kubu akonta ti se mi ku no menya moja ho fode a metima se wadwuma metima se wa wale metima ma ade be nim guase ato wa wo homia wo be fele ato na no de wo ni hu fogu am ga se Kristo Yesu nti ba de metima yira me kire no ba no je se maye okay ebi mo kire se mu asunsun sorry for na se mo ka mo hwana mo de duabo mo ka mo hwana mo de hunu ase mo hunu aye mo de hu bi to ye so di opera ma obi di hu to no so me fa hu to obi aso e se de o ye bi ko bu akonta ti se de hu to obi so mo obi yam hye na o ko bu akonta mame do akasa pibi oni tumi o ti so be media no so kasa gigigigigi ya eso oni tumi obi ane ho wade on kasa me ho wade ba ne twede ne be chese de be ene ho ye den eden e kanwa ba do ni awode ne be bo ntrene ene fe se ntrene ene ye ya asante fo ye kasa ntrene that's wo hunahuna ama ho ye de omma ba ho de on kasa o ba bona hwa mo no de buru no de be adanse eti obi hunahuna obi ada ati so ni hwe ni wo hunahuna jata hunahuna jata da silence Reba on so right no watch sanity ti so bi say o spiritual king spiritual lion o fe nda kasa no fa nya adwuma me yehwe
So bisu ka cho say won so fa jai kasa na fa ye adwuma na adwuma ben na do be prove action pan say wo so de ye adwuma. Ma me me ye adwuma me fa je kasa. De obu say na me yi wa no. Okay. Enti say obi be so prove e ma hu say to me wo wa. On fa ne ha madame. Na me nche say Kristo Yesu to me ye adwuma na abofo hye ma enda so te ase. Papa how ben ho asem ne yake. Ma me say yale bia Kristo Yesu nti. Me say yale bia abofo hye ma me nti. Awalesem me ye. Abusia pam me yi ni pa frim ba me ntwam. Abusia bone me yi ni pa frim ba me ntwam. Obi me no kwa se so otutu ne bosoma metima ya ama no. Obi sika se mkoyie. Promise and fail. Ni nyina me ho adwuma. Obi se me obi ka so be send me sika emom da ntimi nsane me. Me ma ne mrante etie me. Wo ba me ho adwuma di ama wo ebeba. Je betimi ye no. Okay. We am tete asofo. Obi betumi. Nyame tumi konkwa kwa ye adwuma. Me kire kwa be fa so obenya. Amade kwa ye adwuma no. Papa ye ba wo ye bre ye pansa na ye ba bedru ha ne kire se ye hu a kire kwan bia se esi kwan ho ye bisa wa se ye bre pansa na mkan e be den obi a me bisa se obi a won see signboard won kire wa kire kwan ye na so ase dom gu na ase kwan be so na fa onya asa dom no Nyame adom se odi ni die e ma so hene Yesu Kristo na di na asem so nya otwen a na bofo wa hye no o meda no hodi agya akyew ni nyina ye enjo ereja bofu panyini bofu konkoro sika bofu ba mo bofu aye nyankopon Yesu Kristo edi ne dame e we eblebo ne menam de me ye adwuma wonna eya dansidie se ama ni pahwe makira kwan enti unsi signboard da ebe beba maye emre beba maye nne se nka ofra ase bru so ntema na nka woni ye kokko maame on se adwuma pa na ton ne ho ba ebre beba ebia wo baba biemu na wo afa big board ho ka wase maye ebi se osafo ye den ensa no ho okay ana se obi nkamfo ese nkyere ye den enkamfo ne ho sa ebe na mbese bebu okay enkyere nkamfo ne ho enti se miama kwesi mi sam board kaka big board kaka esi ho a okase asa ko no na eyi ni ho ayu ba me to me nka bi hye ne se yesi ereja enju ereja miracle prophets big board ka sie wa ha na ya suma si na ye maame ye ni monyam hye e de maame ero na me twa sa amere okay ye nyinyi na ye bei abofo na ye title mudi ye Angel Gabriel Angel Michael sa angels na yeti na they say Elreja papa ni dia Bible ni mana Elreja Bible enti ye abofo bebrebe a o me ye ko abofo a ye sinkiti mbo mudi bebrebe wo Bible ni se asumase na asumase ni dwuma de odi nie ba o mu nyina ya abofo a nyakopo ye de e de o ye adwuma omo akabeti makafa Elreja okay papa ene na meka se da se pa se onya abre na ye twetwe nkomo enti bo wasem nyina atofa na fefa nkomo ninsi ma se nyina atofa meka nyina ma atiefu a ehwe me nyina ne se ewia se na hotra akwa ewo bi na ewie bi bre ho ase ya hantan di wan kasa wasem enhwehwansem asema nfa ho enka bi ene social media nti ama youth ni wu basa social media nti ama ni pese basa obi ma ko obi wase wonso waka afa no wadi ni para wa ko hyedem wo di ni hudwuma no di ni pabro wo ase ne life kaka meka ne se ye hwe ho so ye ni ye mu nipa ni enso nipa ne ba bi ye pese duru ready di beduru ready shiro bia amen abusia miracle prophet na ye no ehwetwe enkomo ne bofu pani ode ne ye adwuma eye Elreja meja papa number e wo screen no asenti sentre mu bia wo na wo pa wo fa number na betimi afre na woni no ahwetwe enkomo mesrew na waja wo comment e wo video yi ase e de mama eye too much gh eye akai so be mi subscribers me so na de bell na kan ho sa no upload bia ba unsa betimi aka all the social media handles so ko wa eye too much gh e hon so ya like na share e ma onye bi so enye bi hwe da gold ene edi ameje so makraw